Ako želiš uštedjeti vrijeme i prestati trošiti sate na gledanje YouTube videa, ovaj short je za tebe. Od 3 brza koraka pokazat ću ti kako da izučiš transkript, ubaciš ga u ChatGPT i dobiješ jasan sažetak videa. Na taj način znaš je li taj video vrijedan tvog vremena ili nije. Ako je, pogledaš ga i vratiš se na ono što ti je bitno, ako ne, jednostavno ga preskočiš i ideš dalje. Ok, našao si video koji te zanima, otvoriš ga, scrollaš dole, klikneš na more da ti pokaže cijeli opis i dođeš do transkripta. Klikneš na show transkript i jednostavno samo ga lijepo povučeš mišem i kopiraš ga cijeloga. Kad je to gotovo, odeš lijepo u chat GPT, napišeš tl, dr i ubaciš transkript. Enter i evo ga, dobivaš ukratko sažetak samog videa. Znači, možete testirati, ovo radi i na videu od 1 minute i na videu od sat vremena, bitno je samo da video ima transkript. Lijepo ga kopirate, uzmete naredbu i dobijete kratak sažetak onoga što je pjesnik htio reći samom videu. Jako korisno, ne morate trošiti vrijeme da skledate sve, a ako vam je nešto bitno, vratite se, pogledajte ponovno ili pitajte ChatGPT da vam nešto objasni. Vidimo se u nekom drugom videu. Pok.